The Meghalaya Trinamool Congress on the 1st of November has strengthened its base in the state with the recent formation of the Mahila Block Committees in North and South Tura. Speaking on the occasion, the President of Meghalaya Pradesh Mahila Trinamool Congress Committee, Selma D. Shira, said, "I wholeheartedly thank all the mothers who have turned up in unity despite having significant works. TMC is the party that has got strong frontal wings, and the Mahila wing of the party has been extremely enthusiastic." Meghalaya TMC West Garo Hills District convener Richard Mrong Marak said that the response they receive all over the state is overwhelming, as women from across the state have been showering the support for the party. Today, two blocks Mahila Trinamool Congress we have formed here, and I'm very much happy and satisfied because the Mahilas they have taken special interest to form this block level Mahila committee. In short time, we have called them for the meeting, but they have responded very nicely, and they are interested to work towards the party development and welfare. So I have encouraged them to work unitedly. No discrimination, no support kader ke muna kam kana nanga unity go dona nanga aro unity mane with love and understanding ko dona nanga ni anga bisoko encourage ka ha aro bisong dongin kusi ha dale responsibility rang ko bisong mana ni gaman bisong bana men kusi ha aro achanga ba de ke barang ba kusi ha aro wamang ba Trinamool Congress ko susok ko bokot na ngada mithe nang go bokot na gada bisong ba kham khagen ne bisong atak dengan sacrifice kae interest kae bisong kham ko khagen ne agana biasa me semarang le pangnan sincere nga faithful nga aro bisong de jensalo dakna ne ri chakata bisong de dakbi be ya aro je nga bisong de konten dakple thangka poisa banang jam bisong na de bisong de party na kha sai taken nigam da lo je manderang yan na de mana sung kinga na sung ba ma singa bisong na men kusyong e de ba ro bisong ba da lo thang na ko party na khangi kam ko paken bisong na na aro makangchi na simangara ya michmarani grupura increase ka ru kang khogen ma increase ka ru wangken daude khali ya tudani blok ke gini kusen changa dakhuinga Mahila committee in all constituencies. Ini kadung ada susuk ko bang comot ken, mana dao manderang ni cici kon ken semua de, misong ba Trinamool Congress ko nang nakinga. Na simang ya, badi dana kadang dao present government na manderang ko dakcakinga, manderang na kusyong ani kon enga, manderang na job kon enga, warang ko mana sumba nakinga ro every day and protest. Tumagon rally ni akan against the government. Nakam ani gaman mandirang ni interest pada or towards the TMC bisong ba nging ane ang ade nagaro susuk ba ngin ang ni kadungan ni digana. Dalo nga 50 North Tura Trinamool Congress, Mahila Trinamool Congress ni, aro 51 South Tura Mahila Trinamool Congress ni block ni na Mahila ko form ka. Tentang garo is ni tentang background ba constituency ro form na ko kangya district level ni Mahila ni formation ko ba kangya tentang Meghalaya ni background anchini magpa rang ni dol mi chkrani dol block patrol roina ani man tentang man sa ya Trinamool Congress ni chairperson national chairperson bini inspiration ko man ni mana magpa ni dol bini political history ko anchini experiment ki struggle kaya mana non political background ni re kaya mana da ba dol ko thariya ka asung na kampo kana mandirang na dang dikyo na aro kangkara na pakmani na kampo kana tami chikra na pakmani na kampo kana uta kamko kaha aro ansung banga sakirang kumkinga banga West Bengal na kim na development ni kamlang niya aro inclusive ng na tumtume adoko chalaya aro wanda kim na ansung Meghalaya adoko ka tanga kadonga mena kadonga aro bebera tao ansung kinga MDA government ni Meghalaya Democratic Alliance government ni kamlang ko
ya kamlang ko tao nagkingon ya ko tangani ko rabana mandi sapagtiya nang 느낌 aro ya ko tangani ko rabana de tao de an치도 option 동자 alternative 동자 ya party ke sasan maina Meghalaya Democratic Alliance government no don kamaknin doa maina dongi ana an치 kamakan masia tao de expose wa maina biso skatang jik padak na manai tao ya government ta dongi jerangan skatang dakna skat jerangan skatang dakna namnaka warang de ya government no dongi ana an치 느낌아 아로 마시야 오늘만 아송고 아도코 사순 가라만 갔다 오자 안치 안창 리스트하고 나가야 문제 안치 나타나는 오늘 가고 나가야 문제 governance development or 동통하는 양 continuous process 안치 nakta manna macam sokari anchini 들급바 doktor 상만이 된다지 등탕탕 만데라거나 장기 당이 좋을 거나 만데라거나 당카페이션하고 속았나 몽송바테 강가라거나 아로미 측마 아도바람이 주 장기 당이 좋을 거나 다 프로그램 나왔다 안치 스테이트 안탕이 플렉시 프로그램 나왔다 타리야 안치 사칸티엔 아시아 IBDLP 뭐 아로 안치 human capital development aro human resource development na support kanata tentang apa ni tangkarang ko dapat na state na anchini state ni may namnukani rangko anchini department ke anti ko support kanata dia rangko jajar na joton ke ani ba disiplin ko sa namin ama da issue na kana tokpada dia kana chandi ba issue na kana every section darang ko matjaha ke sokari 안층 그 에듀케이션 그 디프레프 가고 안층 잡히만나 레큐 에듀케이션 대 안층 에듀케이션 하나 만나 웅나나가 같은 왕아 이게 네 용자가 만나는 거 만나 이게 네 용자 잘때 이렇게 듣죠 이들 로사 만나는 주목해 나는 주목해 지들 뭐 노동아 레큐 에듀케이션 또데 안층이 레차니 레차 스쿨랑 티처 비동에 이제 컨트랙 베이시스 가도 바람 그마 캔슬 가이가나 아치그로 물론 같이 자다베랑 엔텍 파스 가이온 거 바람 것도 이베 포인트 동사 또데 아가나들이 막아야 되는 게 소카니 비도도 뭐 네바가 간다게 왔나 그뭐 컨디프레프 가이나 에듀케이션 그거 디프레프 가이나 아로 에듀케이티드 유트랑니 아로 아치 자다베랑니 job랑 그거 디프레프 가이나 감 동금은 건 필업 가지 kam jeram kon antini cham sokaran thari na promotion ong vacancy long pa retirement ong vacancy long pa antini mai ba se long na antini sia bonding na vacancy long pa warang ni vacancy long pa kon fill up kaja ye ben sibe ko antini wo ko di mai ko bol ko ka ko aro ya job lang 마지막 이게 지금에 아침 그냥 시골 호스피탈은 아로 아침 마시지에로 뱉다 RTA 가면 만딩 안지 근데 government 바 안지가 뱉다 만차 vacancy 너 아침 그거 clear but without more than 8,000 vacancies 저기 동나라 government job vacancies jadi semua dia pun nampak terang paniknya singa tahanin na isongra nije sina award ko bara chahas nura nara number ta ni jakan ma mai ta ne ya ya India government de expert mo mai ke muna manipulate kai muna corruption kon mai ke muna mai bana art to expert one na je level of allegation 자송 나타나 이제 그런 느낌 JJM 산 없죠 JJM ni implementation ko nagtransfer na sa mga sa media ni Mandela. Sa mga yani po sungan teaching ko sira Mandela. Aro niya mo konsakin na kamera mo. Atiko support ka na ta kamera ko ka dawan chung bersibri ajar gani cicak to ni do ya ajar gani ko sauna ya scheme na ko continue ka bisa pas. Di ba tao ya election na sepang mamang saya bersisa. 안층 등탕탕 스킴이라고 수하라는 느낌 등탕탕 프로젝트라고 안층 스킴 셔고 빙그라고 제체 원하는 느낌 리바 안층이 승관이 돼 너무 달라 serious question 너 여분 시브리 그만 연이 당카랑 같이 여분 시산 언행아 여분 시브리니 당카랑 같이
아로 뭉사라 안층이 자담배랑이 가동하기로 용하니까 안층 느끼냐 등탕탕 소셜 엔티 소셜 액티비티스랑 인도어프냐 많이 했어요. 많이는 가동하니 동지야. 소카리온 가동하니 동자죠. The level of corruption, irregularities, 이런 그 느낌은 안층 롱엔 자정나 나게 아로 unemployment issue 만내랑 감리 졸비용이 동이야. Educated youth랑 우리 스케일 응급바랑 감리 졸비용이야. 안층 벌시한틴 하자니 하자 job orang pun kaca police department memang hajar ni hajar job orang pun kaca ni bahaya job orang ko fill up kaca job create ka ba job ketal thare di chela ye sokari kecham sokari rang ni thariam ba vacancy rang kon fill up kaca aro ianara dentang budget allocation bilsianti nancheng job create ka job de mo vacancy dong job de budget pa allocate ka todi iani thangkarang kora sani pocket chi Yako sedang tanah, al cadam di sakantian, yang ni longin dukung baksa kau namanya, oni kemen ya kemakun katon tengah kadunga, tengah anceng acak sungi, aru megala adupi manderang ni trust aru confidence ko tengah manggen ni tengah macam kita kadunga, aru doktor Mukul samani experience leadership, tried and tested leadership baksa youth ni potentiality baksa blend kaimna chang kamku kagen yun baksa nya magapa doni mandirang ni ciktorang bagen bakpulming amaina ni cikrang nade anching bagya kana nangja bisong an anchini magaparangan anchini dedrana khasa aro politics ni true anching dedrang ni future ko thaina kita manna aro anchini future tao ya sokario long-end judging na naman can be any future uning man nampak kepada future ko rabana anjing Trinamool Congress ko so karena rabana kamku katuknya aro cina kadunga